Господин Свилановиќ, што мислите за иницијативата на германскиот канцелар Мерц за нов пристап во интеграцијскиот процес на Украина, Молдавија и земјите од Западен Балкан, при што првично Украина би добила статус на придружна членка, асоцијативно членство, а балканските држави статус на наблюдувач со секако ветување или со очекување дека сите земји конечно ќе добијат полноправно членство кога тоа ќе го заслужат. Obradovao sam se kad sam danas pročitao tu izjavu kancelara Merca, znači čovjeka koji u ovom trenutku vodi Nemačku, jednu od najuticajnijih zemalja u Evropskoj uniji. Već neko vreme u javnosti se razgovara o potrebi da se nešto uradi. To dokle smo došli u procesu pregovora, govorimo o množini, mislim na region. Ja tvrdim da je to podeljena odgovornost između naših vlada, počev od moje, kad je u pitanju recimo Srbija, i svih drugih u regionu, na jednoj strani, i Evropske unije na drugoj strani. Ja bih u prvoj rečenici rekao, sve to razlog zbog čega sam se obradovao u ovoj izjavi. Ja inače zagovaram ideju da Zapadni Balkan treba da bude Evropskoj uniji do 2030. Ali to je lako reći. Za to je potrebno mnogo toga se dogodi na našoj strani, ali i na strani Evropske unije, mora neke odluke da donese. I ja mislim da Merec govori o tome, dajte da pogledamo ovaj proces i da ga učinimo kredibilnim i da vidimo koje su to promene u procesu i u statusu možda, koje bi trebalo da se dogode u budućnosti. I sada tu ja ću reći vrlo otvoreno, neke stvari je on pomenuo koje ja jako podržavam. Meni se čini da bi trebalo raditi sledeće stvari. Prvo, puna podrška Crnoj Gori da dovrši proces koji je počela. Drugo, mislim da je potrebno angažovanje Evropske unije prema svima onima koji otežavaju svojim uticajem i angažovanjem u regionu i put Crnoj Gori i svima drugima kad je u pitanju pridruživanje. Na razne načine to dolazi od suseda, izvan EU i u EU, koji nije od pomoći ni Crnoj Gori, a ni ostalima. Treća tačka koja me približava ovome o čemu je govorio kancelara, to je Evropska unija godinama investirala u nešto što se zove zajedničko tržište, naše, regionalno zajedničko tržište, koje bi funkcionisalo po pravilima po kojima funkcioniše i evropsko jedinstveno tržište. I moj prvi predlog je u stvari i predlog koji je pomenuo kancelara, to je treba razmisliti o tome da ne umesto procesa pridruživanja, nego paralelno sa procesom pridruživanja, da se ubrzano radi na tome da ovo tržište kao tržište postane deo zajedničkog evropskog tržišta. Mislim da bi trebalo da sednemo s Evropskom unijom i da napravimo roadmap, plan, mapu puta, da dođemo do Schengena. Politika koja je ranije vođena, prvo uđete u Evropsku uniju, pa 10 godina kasnije dođete u situaciju da razgovarate o Schengenu, je potpuno prevaziđena. Naše vlade, dakle i vaša, pošto razgovaramo u Skoplju, i moja, su pokazali visok nivo odgovornosti kad je u pitanju upravljanje procesom migracija unazad 10 godina. I radile su ruku pod ruku s Evropskom unijom. Dokazale su se da mogu. Naravno, ima tu još osetljivih pitanja. Frontex prisutan je svuda u regionu. Organizovani kriminal je takođe prisutan, da se ne lažemo. Ali mislim da bismo mogli da napravimo mapu puta koja bi u narednih nekoliko godina mogla da nas dovede dotle da postanemo deo Schengena na način na koji je to Švajcarska ili Norveška. Uz ovih nekoliko koraka koje sam pomenuo, koji bi ubrzali taj proces, ne bi došli umesto njega, ali bi mogli u relativno kratkom vremenu da ožive veru, jer to je ono što će biti rezultat ulaska Crne Gore prvi. Ponovo ćemo poverovati da je proces živ, jer danas ne verujemo. Пристапниот процес на Македонија во Европската унија е блокиран затоа што актуелната влада овде не се согласува со договорот и преговарачката рамка кои што беа постигнати во 2022 година, кога веќе зборуваме во контекст на Европската унија, што би им порачале на властите во Скопје во однос на ова прашање? Čuo sam da je predsjednik Crne Gore relativno skoro rekao, pošto je dobio slično pitanje, ne znam da li je bila privatna ili javna diskusija, pa ne možete biti i u pravu i u Evropskoj uniji. Izaberite. Dopada mi se, ne znam da li je on autor, ali on, čujem da je to izjavio u jednom razgovoru, možda baš dobio slično pitanje kao ja sada. Ja
sam pratio, naravno, jer mi je stalo do Makedonije. U novembru 2005. Makedonija je bila daleko ispred svih. To je 21 godinu unazad. U međuvremenu ja poštujem jako teške odluke koje je prethodna vlada donela kako bi konačno regulisala svoj proces pridruživanja u tom trenutku i svoje bilateralne odnose sa Grčkom. Mislim da su bile teške odluke, hrabre odluke. Ja znam da većina građana ove zemlje ne podržava te odluke. Ali sam bio u sličnoj situaciji da sam deo vlade koja je donosila odluke svesna da nema punu podršku, verujući da je to najbolje rešenje za zemlju u tom trenutku i ja mislim da su radili koliko su mogli i ja ih poštujem zbog toga. Ali, Makedonija ništa nije dobila za uzvrat. I to je nešto što mora da se kaže. Ja ću vam reći, tu sam bio sebični građanin Srbije kad sam to video i uhvatio sam se za glavu. Jer sam shvatio da nikako mi nećemo mrdnuti u našem dijalogu sa Kosovom posle toga, jer ako Makedonija posle ovako velike odluke nije dobila ništa. Dobro, dobit členstvo u NATO. Dobila je NATO, ali kad govorim o procesu pridruživanja, nije dobila ono što je tada bilo očekivano. Traži se datum početka pregovora. I to ne sutra. Dajte mi ga kroz 3 godine, ali kažite da je to to. Nije ni to. Ja mislim da i ovu vladu čekaju teške odluke. Ja ću ih kao građanin Srbije uvek podržati kada budu donosili teške odluke, ali je za to potrebno zaista ozbiljna saradnja i dogovor sa Evropskom unijom da se scenario koji smo jedanput već imali u Makedoniji ne ponovi. To znači da se zaista dogovore vidljivi rezultati u procesu pridruživanja Makedonije, koji bi ne samo taj proces oživjeli, nego bi omogućili značajno unapređenje ekonomskog okruženja u kojem žive građani Makedonije, a koje nije idealno. Dakle, moraju da budu zajedno sa vladom. Evropska unija tu mora da razume da kad vlada donosi teške odluke, identitetske odluke, da mora da postoje garancije i da su te garancije vremenski omeđene. Ja verujem da ovo društvo može da iznese taj proces, ali mora da ima partnera u Evropskoj uniji. I to je moja poruka pre svega Evropskoj uniji. Кога зборуваме за ситуацијата во Србија, што мислите, дали и какво решение е можно за да се надмине актуелната ситуација и дали е можно владеачката СНС да замине по повеќе од една деценија владење? Znate šta, ja sam u Beogradu i naravno da svakodnevno pratim šta se događa. Retko govorim o tome. Niste mogli mnogo mojih izjava tim povodom da nađete. Imam ozbiljan razlog zašto to tako retko govorim. Pre svega zato što mislim da ovo što se sad događa je jedan neobičan proces. Potpuno nov. Nosioci su mladići i devojke. To su, kako kažem, oni su mlađi nego što su moje deca mlade. Znate. Ja moram priznati da neke stvari ne razumem i zato što ne razumem mislim da ne treba da delim savete. Očigledno su pokazali veliki rezultat u prethodnih 2 godine. Podigli su jako velike očekivanja građana i veliko je poverenje u studente u ovom trenutku. Mislim da je naravno to stavilo opozicione lidere u drugi plan i mislim da bi oni to trebalo da shvate da je ovo jedan specifičan trenutak. Ja priznajem da nisam očekivao da će se sve ovo dogoditi, da nisam očekivao da će toliko uspeti očekivanja i nade da probude među građanima i zato mislim da prosto im treba dati poverenje i vidjeti kuda taj proces ide. On je drugačiji od svega što sam ja u životu radio i zato mislim da nije normalno da ja dajem savete u procesu u kojem je ono što je tad radio promenu u Srbiji 2000. godine su vodile političke stranke. Ovo je nešto drugo. I zbog toga ja gledam kuda i kako ide taj proces. Imam mnogo pitanja i ja želim da vidim kako će ta promena da se dogodi, kada će da se dogodi, ali u ovom trenutku nemam odgovor ni jedno od tih pitanja. U tom smislu, nadam se da će to biti kroz izbore i da će kad god da budu, a ja ove godine nešto ne očekujem da ćemo mi imati izbore, nego sledeće, da ćemo imati izbore koji će biti organizovani na način da mi svi verujemo u taj rezultat izborni. To mi je najvažnije. Vratiti poverenje u izborni proces i dobiti rezultat u koji mi verujemo. Da li će taj
proces da donese promenu u prvom koraku ili u nekom narednu, to je sekundarno pitanje na koje ja u ovom trenutku nemam odgovor, ali bih voleo da imam izbornu utakmicu u koju verujem. To je ono što ja očekujem. Благодарам многу. Hvala i vam.